Anda emese 3-nji sabagyby başlasak, bugünkü 3-nji sabagybys kaldyklar. Bir sandy bir sanga bölgönden kийинки kalgan kaldyklar. Misalga A sanın M'ge bölgönde kaldığı köýte K kalsa, bunu emne dep yazalsa A barabar M köýtülgön kaldykdy. Hal menen belgilesek anda koşulan kaldık. Egerde andan keyin emne kaldık al daim bölүүчү sandan kiçine bolot jana 0'dan çoňja barabar bolot. Eger kaldygybız barabar 0 bolsa anda emne A'ny M bölet degen. Bul jerde oşolordu aýtyp жатат. Anan egerde A bildi M'ge bölgönde kaldığı al bil bolsa, başkaça aytkanda A bildi kaldık M'ge bölgönde kaldığı al bil bolsa, A2'ni M'ge bölgönde kaldığı ne bolsa deyit. Anda bu jaktan aytsak bot A1 menen A2'ni M'ge bölgönde kaldıktary dagı oşondoy ele bolot. A1 köýülgön A2'ni M'ge bölgönde A1 köýülgön A2'ni bölgönde kaldykka barabar bolot. Oşon menen A1'din n'inçi derejesi A1'din n'inçi derejesi mod M'de. Başkaça aytkanda san menen düşündürsek, misalga 7'ni 3'ge bölgönde kaldığı 1 bolot. Mod 3'tü. Kaldığı 1. 7'nin 100-nji derejasyny 3'ge bölgönde bul jerde 7'nin 100-nji derejasyny taşynyň keregi jok. Kaldığı kança? 1 bildin 100-nji derejasyny 3'ge bölgөнгө barabar. Başkaça aytkanda kaýda ele 1 3. Oşonda 7'nin 100-njisini 3'ge bölsek kaldığı kaýda ele 1 çygyşda. Bul jerde oşol. Koşgonda da kemikende dagı. Misalga dagın emne 8'di 3'ge bölgönde kaldığı emne 8'di 3'ge bölgönde kaldığı 2. Emi 7 menen 8'di koşsak 1 menen 2'ni koşgonda ele barabar. Oşonda bul jerde 15, bul jerde 3, ököňden 3'ge bölsek kaldyktan 0 bölet. Ököňe barabar. Oşontyp kaldyklar uşul öz termini. Emi kaldyklar jönünden suallar aýagy ele köp.
C'nin 101'incisini 6'ga bölgöndө kaldığı kança? X mod 6 desek bilmesek. C'ni bölsek özünü. Emine C'ni bölsek kaldıkta 6'ga bölgöndö 1 bolat. Anda C'nin 101'incisi 1'din 101'incisiga barabar. Bul barabar 1 mod 6. Oşonduktan C'nin 101'incisi 6'ga bölsek kaldıkta 1 bolat. Hazır. Hazır seçelim. Gemi 3'tün 1989 derecesi C'ye bölündü. Kaldı kança değil. Arap başı değil mi? Bizim ben sana. Ya onu istiyorum. 3'tün birincisi kança olur? 3 bilet C'de kaldıkta. 3'tün ikincisi 9 volt 2 C'ye bölündü. 3'tün üçüncüsü 6 olur. 3'tün dördüncüsü 8 4 olur. 3'tün beşincisi 3'tün beşincisini tavuş üçün hem 3'tün 5-ci derecesini tavap keregi yok. Biz biliyoruz 3'tün 4-cüsü 4 bilet, 3'tün 1-cisi 1 bilet. Başkaça aytganda 3'tün 5-cisi, 3'tün 4-cüsü köytülgön 3'tün 1-cisi desek, anda 3'tün 4-cüsü kaldıkta 4 bilet, 3'tün 1-cisi 3 bilet. Oşonduktan bu jelden 12, 12'nin 5'ge bölsek, 7'ge bölsek kaldıkta 5 bolup çıgar. Mod 7. 3'tün 6-cısı 1 mod 7. Oşonda 3'tün 6-cısı 7'ge bölgöndө kaldıkta 1 bu. Kaldıkta 1 bolgonu bizge aябай пайдалуу. Анткени эмне 3'tün 6-cısını kalagan darajага көтөрсөк, al 1 boydan tura elet. Bildin eninci darajası da 1. Oşonduktan 1989'da emi 6'nın bölücüsünde жазып alsak. 1989'du 6'ga bölsök. 6'ga bölsök 3'tön 18 bolot. Tak 18'ge dağın 6 3'tön bölөбүз. Keyin 1 anan kaldıkta 3 kalat eken. Oşonda üstüge жазсак 3'tün 1989'uncusu bul barabar 3'tün 6 köytülgön 331 koşulgan 3 bul barabar 3'tün 3'üncüsü köytülgön 3'tün 6 331. Bunu kaldık kalsak 7'ge. Sonda 3'tün 3'üncüsü biz biliyoruz. Buldakta köldük ele. 3'tün 3'üncüsü 6. 6. Bu jelde olsa 3'tün 6'ncısı anan 331. 3'tün 6'ncısı 1 bilet. Oşonduktan 6 köytülgön 1. Bu jelden 6 mod 7. Başka aytkanda 1980 1989 derecesi 7'ge bölgöndө kaldıkta 6 bilet. Bunu CT'nin 101. derecesinde neme kaldık bir bol kalganı kişine CT. Mınaki CT'ni Tura düşünüktü. Oldu. Oldu. Bu jelde 100 bildi. Okey. 101 gaz koysun oşağa aytdı. Keyingi suro 3'kө bölgöndө 3 кичинекей сан болгондугу үчүн оңой эле 3'tün bölүүчүсү эмне сандын цифраларынын суммасы 3'кө бөлүнсө ал сан 3'кө бөлүнөт.
Ошондуктан bunun sandын summalары эмне 18 кошулган 7 25 болот. 25'ti 3'e bölsök kaldıkta 1 bölet. Bul жерде 1 bölet. Bul жерде 2, bul жерде 0 bölet, bul жерде 1 bölet. Ошондо 1'din kvadratı koşulgan beytте 2 көйтүлгөн 0 көйтүлгөн 1, bul жерде 0 болуп кетет. Kaldıkta 1 bölet. Mod 3. Ошентип 3-cü surov kaldıkta 1 bölet. Keyingi sorular görsek. Bir n'nin kubu koşulgan 2n az daim 3'e bölünüşünü dalildeydi işte. Bunu birinci jönökül n'ni kaçansısına çalsa n kvadrat koşulgan 2 olup bulat. Egeldi emi n 3'e bölgende kanday kaldıkta dep bilet. 0 bilet, 1 bilet, 2 bilet. Eğer 0 bolgondo anda bulsan bölünüp ketmek. Egeldi n 0 bergende anda n kvadrat koşulgan 2 bul balavat 0 көйтүлгөн 0 kvadrat koşulgan 2 başkaça aytkanda 0 mod 3 3'e bölünөт. Egeldi n 3'e bölgöndө kaldıkta 1 bilse anda bul жерде n kvadrat koşulgan 2 1 көйтүлгөн 1'din kvadratı koşulgan 2 başkaça aytkanda 3 көйтүлгөн 1 bul жерден дагы эле 0 mod 3. Egeldi n 2 bölse kaldıkta anda oşol amal 2 көйтүлгөн 2'nin kvadratı koşulgan 2 başkaça aytkanda 2 көйтүлгөн 6 bul da 0 mod 3. Oşontip bardıq n'ler üçün n'nin kubu koşulgan 2n 3'e bölünüyor. Oşonduktan bu sorudağı çıktı. Burada oşalarla aytıştık. Bu жерде da жооп да ошону деген окшойт. N'din 5'incisi koşulgan 4n az daim 5'e bölünüyor deydi. Oşonu dalildegiledi. N'ni kaçansısına çalsak n'nin 4'üncüsü koşulgan 4 болады. Emi n'nin 4'üncü derecesi kanday kaldıklardı bilet 5'e bölgöndü. Eğer 1 bolsa 1 bilet, 2 bolsa 2'nin 16 1 bilet, 3 bolsa 81 anda da 1 bilet, 4 bolsa 256 anda da 1 bilet, 5 bolsa 0 bilet. Общий n'nin 4'üncü derecesi 5'e bölgöndө kaldıklar ушундай. Ошондо бул жерге койсок 1 менен 0 экен. Эгерде 1 болгондо анда бул жак 5'e bölünүп кетмек. 5'e bölүнөт. Эгер 0 болсо анда 0'ду качан берет экен? 5'e bölүнгөндө гана. Ошондо эмне?
0 көбөйтүлгөн 0 кошулган 4 болуп калат. Бул жактан кайда эле 0 mod 5. Ошону менен бул сан ар дайым 5ке бөлүнөт. Öz таблица кылып алыш керек. 3кө, 4кө, 5ке, 7ге, 9га. Квадраттарды 3кө бөлгөндө кандай калдыктар берилет? 4кө бөлгөндө кандай калдыктар берилет? Же жаттап алыш керек. Көп карай берсе таблицаны жаттап алабыз. Шуну таблицасын түзүп эле коелу. Пайдасы дейт. Так. N'nin квадраты 3кө бөлгөндө кандай калдыктарды берет? 0 менен 1'ди берет. 3. N'nin квадраты 4кө бөлгөндө дагы 0 менен 1'ди берет. N'nin квадраты 5кө бөлгөндө 0, 1, 4 mod 5. N'nin квадраты 0, 1, 3 болгон 2 болот. Mod 7. N'nin квадраты 0, 1, minus 1. Başkaca ayтканда 8 болот. Жок. 9'da 4 берет. 7. Mod 9. Hem kubtарды карасак, n'nin kubu. N'nin kubu bağlı neler berет? N'nin kubu 4kö bölgöndө 0 менен 1 анан 3 берет. 4'tө n'nin kubu 5kö bölgöndө 0 берет, 1 берет. 3 берет, 2 берет. Mod 5. Анда да бардыгы берилет экен. N'nin kubu 0 берет, 1 берет. Кайда 1 берет? 3 6. Bir, 2 dağılıyor. Şundan. Mod 7. N'nin kubu 0, 1, 8, mod 9. Ушулар керектүү, жаттап алсаңыздар жакшы болот. Анткени теңдемелерде, нелинейный теңдемелерде бүтүн сан чыгарылыштарын тапкыла дегенде ушуларды колдонгонго тезирээк чыгат да, көбүнчө эле. Буну сохранять этип коелу, жөнөтөбүз кийин. Так. N'nin kvadraты плюс 1 3кө бөлүнбөйт. N кандай болсо да, кандай начал сан болсо да.
Emne n kvadraты plus 1. N'nin kvadraты kaldıkta qanday bo'ladi? 0 menen 1. Qo'shsak ne bo'ladi? Bu jaqdan qaldıqdary 1 menen 2 bo'ladi. Oşonduktan hech qachon 3 ga bölünmeydi. Oşo jattasak özübüzge ele oңой bo'ladi. N'nin kubu qo'shilgan 2 9 ga hech qachon bölünmeydi deydi. N'nin kubu 9 ga bölgöndö 0 1 anan 8 bo'ladi. 2'ni qo'shsaganda 2 bo'ladi, 3 bo'ladi, 10 bo'ladi, dağı 9 ga bölsek 1 bo'ladi. 1 2 3 bölgendigi üçün 0 bölbeydi, oşonduktan bu san hech qachon 9 ga bölünmeydi. Так, bu жерде бүт балдар ушундай экен. En kichine sanını tapla deydi. Anı 2'ye bölgöndө kaldığı 1 boluş gerek eken, 3'e bölgöndö kaldığı 2 boluş gerek eken, 4'e bölgöndö kaldığı 3 boluş gerek eken, 5'e bölgöndö kaldığı 4 boluş gerek eken, 6'a bölgöndö kaldığı 5 boluş gerek eken. Oşonda, oşol sandı x de koysak, anı bölsök 1 mod 2 eken, x de bölsök 3 eken, mod 4 mod 5 and x 5 mod 6. Şunday bulgun x'ti tapıladık. En kiçine keyin taşır eken. Bularga 1'di qo'shib tashlasak Şunda x 2 3 6 ga 1 vaqtda bölünöt. 2'ye bölünöt, 3'e bölünöt, 4'e bölünöt, 5'e bölünöt, 6'a bölüngön. En kiçine san tağı. Şu en kiçine boluş gerek. Emne 60. başkaça aytkanda 2 3 4 5 6'nın ek jibisini taşırız. En kiçine jalpı bölünüçüsün. Başkaça aytkanda 2'ye bölünse, 3'e bölünse anda 6'a bölünür. 6'nı özünce alırız. Tak, bu yerden 6 4 anan 5'tin ek jibisini qarasak ele 7'tü. Bunların ek jibisi 39 bolup qalat. Yok, 60 bolup qalat eken. Bunların ek jibisi 60 bolgonduktan x qoşulgan 1 60 bolsa, anda x barabar 59. 59 en kiçine uşunday bolgon san.
8 kopeykadan kichine bolbogon kaalagандай summаны deyt. 3 kopeyka менен 3 жана 5 kopeykalарды колдонуп төлөп койсок болот дейт. Башкача айтканда 8 сомдон кичине болбогон менен 3 сом жана 5 сомдук тыйындар менен сдача кайтарсак болот деген эле болушат да, төлөп берсек болот. Эмне бул жерде эгерде биз 3 удалаш менен төлөп алсак, n плюс 1 анан n плюс 2 төлөп алсак, анда калганына 3'tü коюп койсок эле кийинкилер кете берет. Ошондуктан биз 3 удалашты төлөп алышыбызды далилдесек болду. Эмне 8'di төлөп алышыбыз керек, 9'du анан 10'du төлөп алсак болгону. Калганын далилдештин кереги жок. Анткени эмне буга дан 3'tü койсок 11 болот. Буга 3'tü койсок 12 болот. Ал жагы уже кете берет удалашып. Ошондуктан 8'di 5 менен 3 катарында төлөп алабыз. 9'du 3 кылып төлөсөк болот. 5 деп топкобуз. Ошону менен бул жөнөкөй эле суроо болчу, бирок ошо калдык менен эле болот эле. Ошону менен баарын төлөсөк болот экен. Линейный суроолордун түрү да бул. A qoşulgan, B qoşulgan. A qoşulan, B qoşulansı 6'a bölünüyor ekan. A, B, C naturallık sanlar ekan. Eğer 6'a bölünse anda A kup qoşulan, B kup qoşulan, C kup dagı 6'a bölünüşün dalildegile dep işte. Bul jerde kaldıklarını karap koyuyor. Misalı A menen A kuptun kaldıkları. Eğer A 1 bolsa 1 bölet. Eğer 1 bolsa bu uzaktan 1 bölet. Eğer A 2 bolsa bu uzakta 2 bölet. Bu uzakta dağı 2'nin kubu 8. 8'i 6'a bölsek 2 bölet. Eğer A 3 bolsa anda 27 bu uzakta 3 bölet. 27'ni 6'a bölsek 24'ten bolot da kayda ele 3 bölet. Eğer A 4 bolsa anda 4'tün 3. sırası 64. 64'tü 4'e bölsek A 6'a bölsek 4 bölet. Oşonda ele 5 125 5'ten bolot 120'dan bolot da tak. 6'dan bolsa 0 bölet bulacaktan 0. Oşonda A menen A kup 6'a bölgöndө kaldıktары birдей болот экен. Ошондуктан бул жакта кандай калдык белсе, анда бул жакта дагы ошонун өзүндөй эле калдык берет. Бул жакта дагы кандай калдык болсо, бул жактагы калдыктары окшош эле. Ошондуктан бул калдыктардын суммасы 6'a бөлүнгөндөн кийин анда булардын дагы окшош болгондуктан 6'a бөлүнөт. Ошондуктан A куп кошулган B куп C куп 6'a дагы бөлүнөт. Ошону менен далилдөө аягына чыкты. Так.
Kaldı. Şu suda içine kızıktı uzak oluştu. Akılkı siflasını tapqıla deyishlar. Akılkı siflasını tapish uchun 10 ga bölgöndögi kaldıkты tapqıla deyishlar. Başqacha aytganda. Bir kvadrat qo'shilgan 2 kvadrat qo'shilgan 3 kvadrat qo'shilgan 99 kvadrat. Bunu sırası ile kaldıktan kılsak ne olur? Bu жерде özleri жазылат. 1 kvadrat, 2 kvadrat, 3 kvadrat falan kelip 9 kvadrat bulut dağı qo'shilgan 10 kvadrat. Anan 11'di 10'ga bölsek 1 kvadrat. Qayda 12'ni 10'ga bölsek 2 kvadrat. Oşontup ketedi. Akırında 9 kvadrat bolot. Oşonda 1'den 9'ga çeyin. Bul jaktan 9 көйтүлгөн. 9 emas даже 10 bolot eкен. 10 көйтүлгөн 1 kvadrat qo'shilgan 2 kvadrat qo'shilgan 3 kvadrat 9 kvadrat ham qo'shilgan bul jakta 10 kvadrat kaldı, 20 kvadrat kaldı, 30 kvadrat bari ele 90 kvadrat. Bari ele 10'ga bölüngөн sandar. Bul jak bari 10'ga bölünöt, bul жерде bul da 10'ga bölünöt. Oşonduktan bunun akırkı sifrası 0 менен аяктайт 10'ga bölüngöndүгү үчүn. Darajalar. Oşul sanlar qaysi sifra менен бүтөт deyishler. Başqaça aytkanda 10'ga bölgöndögi kaldık kança deyishler. Birinci 9'dun 999 9999'dun 9999 tak. Jana көздү кол түшүнүп эле жазып койгон окшойт. Başqaça aytkanda bunu 10'ga bölsek 9'dun 99999 şunda bolot. Bul 10'dan 1'ge kichine болгон үчүн -1 desek dagы bolot. -1 kaldık. 9. Bul bardыгы kандай sanдар? Taksan. Mana taksanбы? Taksandын kaaлаган darajасы tak bolot. Oşonduktan -1'din tagынчы darajасы. Başqaça aytkanda kayda эле -1 mod 10. Mod 10'da -1 bölüp жатса, 10'dan -1'di koşup koysak -1'di, oşonda bul jaktan kelip çıgat. Bulsan 9 mod 10. Oşonda bulsan akırda 9 menен бүтөt экен. Эми жетинчисинин жетинчиси. Bul жерде эмне айтсак болот? Жетинин биринчиси
7 bölet 7'nin ikincisi. 9 bölet 7'nin üçüncüsü. 3 bölet 7'nin dördüncüsü. 1 bölet. Bizge 1 kere gelir. Oşonda emi 7'nin dördüncüsü başkaça aytkanda 7'nin dördüncüsü 10'ga bölgöndө kaldığı 1 boluşlar. Emi oşunu 4'kö bölgöndө kaldığı kança kalat? Oşonu taşыбыз керек. 7'nin 7'sini 4'kö bölgöndө kaldığı kança bolot? Бул жерден эмне? 7'nin бөлгөн 3'tün 7'si bolot. Minus 1 деп алсак болот 4'кө бөлүп атканыбыз үчүн. Кайда эле минус 1 белгилеп. Ошондуктан mod 4 болот. Ошондо 7'nin 7'si бул балага 4 көйтүлгөн какой-то k анан кошулган 3 болот экен. Ошондо 10'дун ошондо 7'nin 7'si бул балага 7 4k кошулган 3. Башкача айтканда 7'nin 3'üncüsü көйтүлгөн 7 4k. Bunu 10'ga bölsök ne? 7'nin 4'üncüsü 1 belgендиги үчүн бул жак общий 1 белет. 7'nin 3'üncüsü öz калат. 7'nin 3'üncüsүн 10'ga бөлгөндө биз тапканбыз 3 белет. Ошондуктан 7'nin 7-нчи даражасынын 7-нчи даражасы 10'ga бөлгөндө калдыгы 3 болот. Башкача айтканда эң акыркы цифрасы 3 болот. Ошону менен дандоо аягына жетти. Polşa 52-жылы 1952-жылғы чыккан суу экен. Эмне? Бирден энге чейинки сумма эч качан 2 4 7 9 менен аяктабашын далилдегиле деп жатат. 1 кошулган 2 кошулган n. Бул эмне? Формасы ушундай. Эми 10'dan кичине өзү 10'дун калдыктары 10 түрлүү болот. 0 1 2 9га чейин. Ошолорду эле текшерип койсок болгону. Биринчи 0'ду белсек. 0'ду белсек. Так. 0 дегенде ал 10 болот. 10 11 2 болсо 55. Бул жактан 5 калдык келди. 1'ди белсек. 1 көйтүлгөн 2 1 калдык болду. 2'ni белсек 2 бөлүнгөн 3 калдык болот. 3'tү белсек 6 калдык. 4'tү белсек 10 0 калдык болот. 5'ti белсек 3 көйтүлгөн 5 15 5 калдык болот. 6'ны белсек 6 көйтүлгөн 7 бөлүнгөн 2 21 1 калдык болот.
7'ni bölsek 7 köşegen 8 bölüngen 2 28 8 kaldık. 9 8'di bölsek 36 6 kaldık bulut. 9'du bölsek 10 tak 45 5 kaldık. Oşonda bizde opşi kaldıklar 1 boluşu mümkün eken 3 boluşu mümkün eken 5 boluşu mümkün eken 6 boluşu mümkün eken 8 boluşu mümkün eken anan 0 boluşu mümkün eken. Bizde emneler yok. 2 4 7 9 yok. Oşonduktan ala hiç kaçan bolboyt. Oşon men suroğunu dəlildedik. Oşunu menen bugünkü sabak ayak taptıl. Zoom'da 40 minut